고린도후서 4장 7절 2-р Коринт 4:7 같이 읽읍시다. хамт уншия. 우리가 Хүчний 이 даван 고백을 байдал нь биднийг 질그릇에 биш 가졌으니 харин 이런 Бурхны 능력의 хичээг 힘이 харуулахын 있는 тулд 것이 бид 하나님께 энэхүү 있고 эрдэнсийг 우리에게 있지 шавар 아니함을 савнуудад 알게 하려 хийдэг. 합니다. 우리는 곧 다 천국에 들어갈 그분의 자녀들입니다. Бид нар удахгүй бүгдээрээ Девачнд очих Бурхны хүүхдүүд байгаа. 근데 지금의 중간 과정은 우리에게 너무나 힘들게 만들고 우리를 낙담케 만들 수가 있습니다. Харин одоогийн голын энэ үйл явц бол биднийг үнэхээр хүнд хэцүү болгож готрол зөвхөрөлд оруулж байна. 왜 우리 마음을 어둡게 만들고 가라앉게 만듭니까? Яагаад бидний сэтгэлийг харанхуй бүрхэг болгож живүүлж байгаа вэ? 도착점을 잊어버리고 중간 과정만 골몰하기 때문에 마음이 어두워지고 낭망에 빠진다는 사실이에요. Яагаад гэвэл бид нар очих газраа мартчихад голын үйл явцад анхаарлаа хандуулаад байгаа учраас зөвхөрж байна, сэтгэл маань харанхуйлж байна. 지금의 나의 모양은 왜 이 모양 이 꼴일까? Одоо миний байгаа байдал яагаад ийм байдаг вэ? 내가 언제 변할까? Би хизээ өөрчлөгдөх 내가 вэ? 언제 거룩하게 살아갈까? Би хизээ нэг ариун амьдрах юм бол? 내가 언제 믿음의 승리를 하는 사람으로 살아갈까? Би хизээ нэг итгэлээрээ ялж амьдрэх юм болоо? 내 자신을 보니까 너무 연약한 존재야. Би өөрийгөө харахад үнэхээр сул дорой оршигч байна. 난 그럴 가망이 없는 것 같아. Надад бол ерөөсөө найдлага байхгүй юм шиг. 상처를 너무 많이 받고 Үнэхээр их шархалж байна. 가만히 보니까 더러운 것도 많이 있네. Хараад байхад надад бохир заван зүйлүүд олон байна. 이런 자기 자신의 모습을 통해서 낭망할 수가 있는 거예요. Ийм өөрийгөө хараад хүмүүс утарч болох юм. 그 성경은 뭐라 하는지 아십니까? Харин Библи өгж байна уу? 그걸 인정하라고. Түүнийгээ хүлээн зөвшөөрөө гэж. 이런 생각을 가끔 갖죠. Хаяа нэг ингэж боддог бах тийм. 나는 왜 이럴까? Би яагаад ийм байна? 나는 왜 약할까? Би яагаад дорой байна? 나는 왜 상처받지? Би яагаад шархлаад байна? 나는 왜 더럽지? Би яагаад бохир байна? 그 말은 자기 자신을 몰라서 하는 이야기예요. Энд чинь өөрийгөө мэдэхгүйдээ таниагүйдээ хэлж байгаа юм. 자기 자신을 인정하지 않는 마음에서 올라오는 단어가 왜입니다. 왜? Өөрийгөө хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа үгнээс гарч ирж байгаа тэр үгний юу гэхээр яагаад? 성경은 뭐라 하실까요? Харин Библи өгөх бол 너는 그런 존재야. чи угаасаа тиймгүй. 그걸 인정해야지. Түүнийгээ хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. 아니 왜라니? Үгүй яагаад тэгээд байх юм аа? 네가 그렇게 강한 사람이야? Чи тийм хүчтэй хүү юм уу? 상처 안 받는 사람이야? Шаргалдгүй хүү юм уу? 왜라니? Яагаад тэгээд 넌 상처 받을 만한 약한 존재야. Тэгээ шаргалж болохоор сул дараа хүн шүү дээ. 그걸 인정하라고 성경은 이야기하고 있는 거예요. Түүнийгээ хүлээн зөвшөөрөө гэж Библи хэлж байгаа юм. 여기 방금 읽은 말씀처럼 Дөнгөж сая уншсан энэ үг шиг 우리가 어떤 모습이라고요? бид нар ямар дүрдэрхтэй гинэ? 질그릇, Шавар сав гэж. 가장 약한 그릇, Хамгийн сул дараа сав, хэврэг сав, 더러운 그릇, бохир сав. 누가 긁으면 금방 상처받는 그릇. Хэн нэгэн зурчих юм бол дорхноо зураас гардаг сав. 그런 우리 모습을 이 신앙생활 가운데서 늘 갖고 있습니다. Бидний амьдралын дүрдэрх итгэлээр амьдрах явцад үргэлж тийм байдаг байна. 스스로의 모습을 인정하십시오. Өөрийнхөө дүрдэрхийг өөрөө хүлээн зөвшөөрөөрэй. 예, 하나님. За бурхан. 저는 질그릇 그 자체입니다. Би бол өөрөө тэр чигээрээ шавар сав юм 이 аа. 약한 존재 맞습니다. Тийм ээ би сул дараа оршигч мөн. 나 하나님 말고는 의지할 데가 없는 Би 사람입니다. бол бурхнаас өөр хинтэж найдах боломжгүй тийм. 나의 거룩함이 어디 있습니까? Миний ариун байдал гэж юу 나의 вэ? 의가 어디 Миний 있습니까? зөвхт байдал гэж хаана байдаг юм бэ? 오직 예수님밖에 없지 않습니까? Зүгээр Есүсээс өөр байхгүй шүү дээ. 그런 마음을 품고 있는 사람이 겸손한 사람이에요. Ийм сэтгэлээ тээж явах хүн бол даруй хүн. 내가 왜 이럽니까? Би яагаад ийм байгаа юм бэ? 내가 왜 이명 이 꼴이죠? Би яагаад иймэрхүү нөхцөл байдалтай байгаад байна? 자기를 인정하지 않은 마음이 있기 때문에 왜가 계속 나오는 거예요. Өөрийгөө хүлээн зөвшөөрөх сэтгэл байхгүй болохоор яагаад гэдэг нь байн гарч ирж байгаа. 성경은 말씀하시기를 Библиэлд хэлэхдээ 질그릇이라고 말씀하시는 шавар сав гэж хэлсэн. 잘 들어보십시오. Сайн сонсоорой. 질그릇 같은 존재가 아니에요. Шавар сав мэд оршигч биш. 질그릇 같은 존재하고요. Шавар сав мэд оршигч гэж юу? 질그릇 자체 대하고는 큰 의미의 차이가 있습니다. Өөрөө шавар сав мэд байх, өөрөө шавар сав байх хоёр бол хоорондоо маш том утга учир зөрүүтэй. 내가 왜 질그릇 같은 존재지? Би яагаад ийм шавар сав мэд байна? 그건 틀린 생각이에요. Тэр бол буруу утга. 난 질그릇 그 자체구나. Би өөрөө бол тэр шавар сав юм байна. 그걸 인정했을 때 거기서 기쁨의 모습, 낭망에서 벗어날 수 있는 능력이 나옵니다. Түүнийгээ хүлээн зөвшөөрөх тэр үтэн дээрээс баяр хөөрийн дүрдэрх, тэр готрлаас гарч ангижирч чадах тийм дүрдэрх гарч ирэх болно. 하나님, Бурхан минь 저는 원래 질그릇입니다. би угаасаа шавар сав. 구원받기 전에도 질그릇이었고요. Аврагдахаас өмнө ч би шавар сав байсан. 구원받은 다음에도 질그릇입니다. Аврагдсныхаа дараа ч би шавар сав. 근데 지금은 틀립니다. Тэгтээ одоо бол буруу байна. 내 안에 누가 계시다고요? Таны дотор хэн байгаа вэ? 난 질그릇이지만 Та бол мэдээ шавар сав. 내 안에 뭐가 계시다고요? Тэ таны дотор хэн байгаа гинэ? 그리스도 예수 보배가 있다 그 얘기예요. Христ Есүсийн үнэт цус таны дотор бий. 그게 틀린 거예요, 여러분. Түүгээр өөр байгаа юм хүмүүсээ.
우리 아직까지 천성으로 가는 그 중간 과정에 있는 사람들입니다. Бид нар өдөө хүртэл Тэнгэрлэг орн руу явж байгаа тэр үйл явц донд байгаа хүмүүс. 우리 육신은 그대로 갖고 있는 사람들이잖아요. Бид нар махан бие тэр чигээр нагуулад явж байгаа. 육신의 기질도 그대로 갖고 있습니다. Махбодын тэр чанарууд ч гэсэн бидэд байж л байгаа. 질그릇 같아서가 아니고 질그릇 그 자체예요. Шавар сав мэт болохоор тийм биш өөрөө тэр чигээрээ шавар сав байгаа. 근데 정말 기뻐할 일은 뭐냐면 Гэтэ үнэхээр баярлах зүйл нь юу вэ гэхээр 내 안에 보배로우신 그리스도 예수님께서 계시는구나. миний дотор тэр үнцэнтэй Христ Есүс байгаа юм байна. 질그릇이지만 Шавар сав боловч 예수님을 담고 있는 질그릇이구나. дотроо Есүсийг тээж яваа шавар сав юм байна. 그걸 다 믿음으로 인정하셔야 돼요. Түүнийг итгэлээрээ хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. 낭만 가운데서 그분을 바라볼 수가 있습니다. Тэгвэл готрол дундаа сүүн рүү бид нар найдан харж чадна. 절망 가운데서 그분을 의지할 수가 있습니다. Зөвгөрөл дундаа ч гэсэн түүнд бид нар найдаж чадна. 나는 약하지만 Би сул дороод 내 안에 예수님께서는 강한 분이시다. миний дотор байгаа Есүс бол хүчтэй. 나는 더럽지만 Би бол бохир боловч 내 안에 계신 예수는 거룩하신 분이시다. миний дотор байгаа Есүс бол ариун нэгэн. 나는 상처받기 쉬운 Би 질그릇이지만 бол амархан шаргалдаг, амархан зураас гардаг шаварсаа боловч 내 안에 계신 예수님은 반석이 되시고 견고한 성이 되신다. миний дотор байгаа Есүс бол хад өгөөд бат өх цайз юм. 낭망할 즈음에 내 안에 계신 예수님을 바라볼 수가 있습니다. Тийм бол готорж тэр явцдаа ч гэсэн өөрийнхөө дотор байгаа Есүс рүү бид нар найдаг.